Welcome back. We shall begin our entertainment with a dance performance today. This sterling dance by the students of Father Muller Institution on the graduation day will surely be liked by all of you. So here we enter into this enchanting world of music and masti. Mansoban and Eric Uzerio perhaps do not need an introduction. They are like the two sides of a single coin. Today we have one of the foot-tapping Konkani numbers sung by Eric Uzerio, Prakash D'Souza and Felix Lasrado. This song is presented by Mansoban. Somari Papari Lachari Shemborani Nawatuka Bekari Murye Buri Sorya Buri Deva Buri Raste Bodat Kamnatle Achari Somari Papari Lachari Shemborani Nawatuka Bekari Murye Buri Sorya Buri Deva Buri Raste Bodat Kamnatle Achari कॉलेजिनी राशी केल्यो डिग्र्यांच्यो ऑफिसांनी दाडी घाल्यो घागऱ्यांच्यो कॉलेजिनी राशी केल्यो डिग्र्यांच्यो ऑफिसांनी दाडी घाल्यो घागऱ्यांच्यो फुडारांनी विरोध केलो सरकारान निरोध दिले तरी वाडल्यो हारी आमच्यो पोकऱ्यांच्यो फुडारांनी विरोध केले सरकारान निरोध दिले तरी वाडल्यो हारी आमच्यो पोकऱ्यांच्यो सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरांनी नांवां तुका बेकारी
Borie bori, soria bori, eva bori. Este potan tamlat le alchari. खोलके असा येडेल ना आमच्या गावात मॅज असा बदल ना सुखी असा खोलके असा येडेल ना आमच्या गावात मॅज असा बदल ना भाकरी असा साखरी ना घोडो असा गाडी ना वारे असा उजवाड असा जनेल ना भाकरी असा साखरी ना घोडो असा गाडी ना वारे असा उजवाड असा जनेल ना सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरानी नावा तुका बेकारी बोरये बोरी सोऱ्या बोरी देवा बोरी नुसते बोता कामनातले आचारी चेरानी पाथये नावला जावचे ना तोंडा तुले शीत पोटा पावचे ना हांचेरानी पाथये नावला जावचे ना तोंडा तुले शीत पोटा पावचे ना हाताक हात दिवन नवो एक घोट बांदून सल फुडें बेकार कोण उरचे ना हाताक हात दिवन नवो एक घोट बांदून चल फुडें बेकार कोण उरचे ना सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरानी नावा तुका बेकारी बोरये बोरी सोऱ्या बोरी देवा बोरी नुस्ते बोता कामनातले आचारी सोमारी पापारी लाचारी शेंबोरानी नावा तुका बेकारी बोरये बोरी सोऱ्या बोरी देवा बोरी नुस्ते बोता कामनातले आचारी नुस्ते बोता कामनातले आचारी नुस्ते बोता कामनातले आचारी. That was indeed a foot-tapping melodious number, but sad that with this song it is time for me to say goodbye to you all. But don't get disappointed, we will be back with more good episodes in the coming days. So now let me take leave for the day, wishing you a bright and successful month of April.